iya budak. Aing geus ka sawah-sawah dengan babaturan. Hawa. Si Ijem jeung si Mariana kamarana boa. Aing neangan ka dieu ka ditu. Eueuh. Sama si Ijem tah. Tapi eta si Ijem apa di sawahnya? Yang kesangari bolong, masa si Ijem ka sawah? Coba aing ngagerokeun ah. Sing break doang tapi nak. Woi Ijem. Naon sih sia Saro ngagerokeun aing beras-beras bae. Budak siapa Ijem? Gerokeun kalahkan nyengir. Yuh, sia nu budeg Saro lain aing. Tah kitu Ijem. Digerokeun mah kudu nembalan. Panti tadi ge aing nembalan Saro, celisena bae anu gembul. Ayo Ijem, urang balik geus tangari bolong. Sing mata sia lolong, hajung ke urang dibawa kelong. Ke sia rolong, tongong sia bolong. Atuh dia minta tolong. Sia teh Saro ngomong telong kabeh. Ayo balik. Ayo ngajakan balik, siapa yang diculik? Hai Novi, lo tau gak si Kompel? Mana? Itu loh si Mumun. Oh iya tahu. Emang kenapa? Dia mah bloan tau. Asal lemah, kirain bawa-bawa lagi. Emang iya, dia mah begitu kurang soon. Bukan kurang soon dia mah, banyak. Berapa dong? Kurang 2 kilo. Ya, kan dia mah bloan banget. Mon, sih udah kemana sih? Ngajak aing lelempang ti Parugo. Enggak cicing aing de kain nasib Saro. Nah, si Mumun tuh baru diomongin. Apaan sih muka aku main pegang-pegang aja? Mana? Hai. Saya Sari, dia yang kedua. Saya Sari orangnya mana? Orang-orang yang ada di samping gue. Lu siapa sih? Ya kenalkan ya. Aing Arok dari desa besar. Oh, kalau gua Sari. Sari, pan aing geus kenal jeung siga. Aing kok geus kenalan ya. Gua kenalan nomor beureup. Dan salah. Bener salah. Strawberry salah. Apa dah? Buat yang terus buat kamu. Yeay. Ih, gak jelas lu. Aduh, jauh banget lagi rumah Cisari. Mana gua jalan kaki, mana cuacanya panas. Bisa gosong dah gua. Arok, numpang bayaran, numpang mah capek. Rok, tadi di saung ayah si Sarinya. Aing mah males ja nyuruh si Sari. Rok, ya cicing besi ditanya teh. Wah, si Mumun tuh. Kenapa dia ngomong sendiri ya? Mumun, kenapa lu ngomong sendirian aja? Enak aja gue sendirian tuh. Gue berdua sama si Arok. Sama si Arok? Siapa Arok? Si Arok, temen gua di belakang gua. Mana di belakang lu nggak ada orang?
Mana si Arok? Sialan gue ditinggalin. Karasu amat aing dima. Padahal tadi urut ulin yang si Ijem di sawah. Ah, mending aing kayak masih mimin ulin.